Allah pakan karutan manusia dicaci dimaki hina agama rukun Islam jinul dan dihargai dipegadalihan logika Allah pebala kena Tuhan bik Allah pedali kena penyata aci tilek beli secina kalan krik roba ke Nabi ditejen hina martabat Rasul beda tinggi Tuhan ilahi sabena jaga hana yang kurang baksidro Nabi tan mesti tali ayat ngencela bek berbanding-banding bek berbanding-banding tan so saing jasa Nabi tan naso yang lain yang tanding sifat Nabi bek berbanding-banding tan so saing jasa Nabi tan naso yang lain yang tanding sifat Nabi.